Ni mu mwaka w'ibihumbi 2021 Abby yashyingiwe na Josh Brolin, umuforoma akaba n'umusirikare wavuye ku rugamba. Brittany akomeza kuba hafi y'umuvandimwe we kandi bombi bakomeza ubuzima bwabo nk'abarimu n'abavandimwe bafatanye. Ubuzima bwa Abby na Brittany ni urugero rw'ubutwari, ubufatanye, ubushobozi bwo gutsinda ibibazo. Nubwo bafite umubiri umwe, bashoboye kubaho ubuzima busanzwe, bagakora akazi, bagakina kandi bagakomeza kwishima ubuzima nk'abandi. Abby na Brittany Hanser ni impanga zifatanye. Mu Congereza bavuga ngo congenial twins. Bamenyekanye cyane kubera ubuzima bwabo budasanzwe n'uburyo babayeho mu buzima bwa buri munsi. Bavutse mu mwaka w'1990 muri Minnesota mu gihugu ca Amerika. Bafite umubiri umwe kuva mu gituza kugera ku maguru, ariko buri wese afite umutwe we, umutima n'ibice bimwe bimwe by'umubiri bikora mu giti cye. Ubuzima n'amateka babayeho. Abby na Brittany bamenyekanye bwa mbere na mbere mu mwaka w'1996 ubwo bagaragara kuri The Oprah Winfrey Show. Hanyuma bagira ibiganiro byinshi kuri televiziyo harimo na documentaire ya TLC yitwa Abby Brittany mu mwaka w'2012. Bize Bethel University aho barangije mu mwaka w'2012. Bakaba basanzwe ari n'abigisha bo mu mashuri y'intango muri Minnesota. Imyidagaduro nubwo bafatanye, Abby na Brittany bafite inyungu zitandukanye kandi bakora ibikorwa bitandukanye. Imikino, bakina volleyball, basket no gusiganwa ku magare. Muziki, bakina piano, bisaba guhuza no gukorana neza kuko buri wese akoresha ukuboko kwe. Ingendo, bakunda gukora ingendo mu bihugu bitandukanye nk'Ubutaliyani, Ubwongereza. Ubukorikori cyangwa se ibindi bikorwa basanzwe bakora ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori harimo no guteka no kugerageza amafunguro masha. Icyo ni ikiganiro mwashikirizwa na Jean Trésor Boris Hakizimana, mukamugikurikiranira kuri Burundi Ilos TV.